Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Nauro pa kuno kay ginkokol ba? Hey na boss Antonio, hey na pa nauro. Okay. Start na semis mga boss. Triple Aqua. Triple Aqua ni Boss Kristan. Laban na discard ni Boss Chan. Magkakaalaman kung langgang diin ang discard king ni Boss Chan. Or makakalusot ba ang Triple Aqua ni Boss Kristan? Magkakaalaman kita yun ng mga boss. Ray Origin, patil slap po. Patil slap. Paano patil slap? Mark Pakampara, good luck. May pa-good luck with Boss Mark. Okay, nagtitigang natin round 1, semis. Kunino man ang madaw gadir, proceed na atong finals, best of 3. Boss Kristan Nabaunag, representing BCS Guild, taga Barangay Tracy, versus kan Boss Mark Christian Lim, representing Tony Stark Guild, taga Barangay 5. Magkakaalaman mga boss. Matindi-tindi yung mga line-up. Okay, nag-hold pa kita mga boss. Na-delay pa. Okay, start na round 1 mga boss. Patil slap, may patil slap ni Boss Tan. Pero wala naka-gain energy, kaya naka-fish snack. Nakapag-perch ni Boss Tan. Nakapag-shell jump, nag-raise damage, Shirani na. Nag-critical, na-ibura chop. Medyo nanganganib. Angry Lam ni Boss Tan. Medyo ikikil ng frontliner ni Boss Chan. Nakill mga boss. Makapag-discard. Waray na card ni Boss Tan. Scarab. Nice Scarab. Nice play Scarab. Pag-perch. Nakill ang bag. Sugar Rush. 2 versus 1 mga boss. 2 versus 1. Makakaya ba ni Boss Chan magkokoy para attack speed up? Okay. Kakaalaman mga boss. Na-overkill pero makikil ba ni Boss Tan? Makikil? Nakill mga boss. Nice game kan Boss Kristan. Well played para ang Boss Chan. Well